دما و بخیر تماشاوان بربانک تلی. برنامه کنشو بین ما دست به بلا کرنی خود که او از لیلا چلدرگوشی خیراتان آواده کن. برنامه ما هند کارم ببین هر روز یک شما ساعت 6 پاشنی رو به دم اروپایی. تماشاوان هیجا. از پاس خودت ما همیا او هیوی دارم چاقه هونه برنامه ما بشوپینن او پار بکن. میوانم من ایرو جروجلاتا کردستان جدایی گویه لی ریک دور و دریج تجیب استانگه و زمانتی و در بازگویه و گیشته حتانی روژا ایروی. پیشمرگتی کریه سریعت و هلبستا دنویسه دکتره و دایی که دلوانه. وارینم میوانا خواه هیجا تکلیفی سر اکرانی بکنه. مرحبا جوارا. سپاس گلکی دکتر شمال جرای کمین از گلک که خوشم به ناسیناته و تخیر هاتی سرچاوا سر هاتی. گلک سپاس جوی تجی که فرصتی دامن از بشتاری پروگرامی بم و جبر سلاو و حرمت من لگش تماشا بانرا. سپاس گلکی گلک سپاس و بوی کداته یعنی بوی کسایتی گلک سپاس هر هبی. دکتر شمال اورینم جارا یکمین هم سریده اما به جیانات دست بکن از غازم به ضرورت از اویجی بیشم ام گلک دست من گلک آگاهی در حق کردستان روجلات گلک کیمن و از گلک بغازم تهنکی در حق مالبت کردی و رنگ و آوازوی به ضرورت خواه گریدایی به جیان خواه گریدایی تماشانی مرا شروع وکی هنکی بدی ناس کرم که فرمو. بله سرچا از چهارده گود روشالات کردستان باجار محاباده حتما دایکمون روشالات کردستان جگاوا جمهوری محاباده چه بود سال 1946 در قاضی محمد جوی چاقی سیاست کردی هر بردوام بویا چاقیش حتم قدغه بویا زمان وقت شاه لإيران حکمدار بو پشتویجی شورش دن وقتا شورش ایران ده 1979 ده کو شورش ایران چه بو او شاه ایران چو کرد گلکی خود جواندن کرد لروشالات مدستامنه گوتن که ام پرچکی آزاد شپورا درست گین او autonomیا کردی چه بو بعد من سیاستوانی که کم بود دوی دمه داش بریوار یعنی هر پارتی دموکراتی کردستان ایران دا بو نه باشور کردستانه ایجا وقتی پشتی شورش از وقتی شورش ایرانی چه بود 16 سالی بود تدیم مکتب دخوند لی وقتی شورش چه بود او مکتب و حمودش حاکم گرتن یعنی فضا بو فضایی که شورش و تشت نو چه بون و تشت بریک و به فارسی بو همو بون کردی مرو یعنی جلی کردی لخود کرد مکتب بشکی و بون بری پارتیا و به کردی خواستن دست بکی درسا بیشن لی مخابن سالک نکشاند که او رژیم نوی ایرانی یعنی رژیم خمینی چه قاسیش بری بیت ایران خمینی سوز دابو که اوی بهیل کرد پرچکی خو یعنی وک اوتونوم سربست چکن لی سوزا خو نداداوی پشتی سالکی که حکومت آوان چه بو هات همو پرچه علی مگرد یعنی کردستانی حکومت ایران داگیر کرد و او بو سبب شر پشمرگه شر کرن یعنی مال خرابی چه بو انسان هاتن گرتن انسان هاتن اعدام کرن و دوی چاقی دا وقت حکومت ایران هات گیشت علی مجی بعد من همه شوایتی وقتی او هاتن منطقه ما هات گرتن چند سالی بوینگی؟ ببورت چند سالی بوینگی؟ از 17 سالی بود بله بعد من هات گرتن و از داره که مازم بوم ام 5 خوشکبرای من هبو ام 6 دارو کویند ماله دا ایجا وقتی بعد من هات گرتن دا پیرا من که ام بیجین مازنه ماله بو
مهکشون دا قریزا قلبی در باز کرد جبوی وی چاقی در رادیو یا روژه دا هر روز ناوی کرده که دهاتن ایدام کرن کرده که هات بوم گرتن وان ایدام بکرن رژیم یعنی رژیم خمینی هر روز لیستکی در رادیو دا دخوند ناوی وان جوان روژا یک دوی لیستی دا ناوی باوی میجی هبویا و دا پیرا من لچارشیه یک گوتیا وای چقدر از عاجز بوم ناوی کری تشی در لیستا ایدام یادا هبو دا پیرام نایه ماله دچه سواری اتوبوس دبیج بوی هری ارمیه اچو همو حبسیه کرد ده حبسخانه ارمیه دابون باوی میجی دور دابون دره دادنا اتوبوس دا قریزا قلبی درواز دکا دمره و جسد آویش بارا دینه رحمه به دکتر شمال لی چرا با پیرت واخای دکر یعنی دایکا دا کی داری بو یعنی دایکا من ما بله دایکا من تابی دایکا من نبو جنبادا من بو از بخود کم سالو چند مهی بوم دیامنو باده من اوجی بخود داستانه که دیامن 14 سالی بو وقتی از هاتم دنیای باده من 19 سالی بو یعنی عشقا نابروان چه بو من کتاب خوشی ده بحث کریه بری زواج یعنی از چه بوم او مجبور بون برون هرن مالا الشيخ جبوين علي ديامن وان خاص قبول بكرنا علي بابي من قبول بكرنا از مالا الشيخ هاتم دنيا بشتي از هاتم دنيا الشيخ يعني امر كده سر مالا بابي من كدوه مقبول بكن او مقبول كرن لی دیامن پش زارک بو نکاری بو یعنی جمن خودی درکوی دا پیرامش من خودی درکت بو و او بو سبب کو پشتی کم تو جساله کی او تحمل نکرد دیامن تنی کچکه کی بو یعنی تنی زارک کی مالبات کی دولمند بون قد مال دا کار نکر بو هات مال کی کو مال با پیرامن بو دور دا کار گلک بو جماعت گلک بو دیام تحمل نکرد و رویا چوش پاره چو بو مال باوی خو و من هلا بو جم مال باوی من تمال پیرکاخا مزم هم دیجیم پیرک از مال پیرکاخو باوی من پشتی چند سال زوجی جم باوی من و چند زاروک چی بو یعنی وقتی باوی من هات گرتن 5 زاروک بوین و جم باوی من به حمل بو ایجا یا او بو سبب که از وکی کچا مزنه مالی برپرسیاری وان خوشکو برای بچوک همو کچا ملی من از دخوازم بشم چاقت پاکی زارودی جی ندید یاری اصا درده یعنی زارودی ندید بله یعنی حتی 16 سالی چما زارکتی هم خوش بو جبوی بابی من انسان که سرکتی بو یعنی دواری مالی دا مادی دا وضعیت ما باش بو جیانا ما باش بو بابی من گلک جمن حزب کر امکان من خوندن سرکتنی هبو جیانا من پر باش بو لیپشتی بابی من هاد گرتن هر چش چو دکتر شمال انت دویجی از تابی پیرکاخا مزن بومه یعنی پیرکاتا تا مزن کریه هلمت خوش بریتاجی هبونه اون هفرا مزن بونه از دخوازم بشم برنامه مجی درخوا عرف و عادت میه کم نشوپی میه قطع بیرته پیرکاتا قد وارد جی روگ دو گوتن یعنی مال دا پرسک جی مال دا با کرمانجی خبر دا یعنی کردی داخلی دا مال دا یعنی چی روگ دگوتن یعنی چی روگ بو یعنی چی بو ستران خوی بر بخوی همون تشتک یادت کاری تشتک تبیرات اره چاوا شخو من دنا کتاب خدا یعنی چند باش مزن سروان تشتکو دا پیرامن دکر وقت بیرانی من وانا نویسیه دا پیرامن خدا پیرامن کرمانجی کردستان ایران بشکه دویجن شکاک دا پیرامن به اصل شکاک بو ایجا با پیرامن کو سوران بو زوجی بو لی سورانیاوی حتم وک شکاکی بو یعنی ما امزارک من ما فهم ندکر ما جانا حنکی خوب یدکر ما دگوت نزانی کردی باخی او چا پر چیروکا دگوت یعنی وقتی از زارک بم دید پیرامن دا پیرامن رادیو ایریوانه تدی بدزی لی ایرانه او چا قدغه بو رادیو که ویه پچوکه بو ازو دا پیرا خو اوده ما یک بو ام به هفره لعوده که را دزن و جنباوا منو زارکی وی اوده که ایجا صبح دا پیرامن وقت رادیو بو نویجا صبحی او رادیو ایریوانه پید کرد یعنی از وی چاقی دنگ کاوی ساقا من ناس کرد کرابیت خاجو من ناس کرد یعنی بوان دنگا مزم بومد ایجا وان تشتا پر دید پیرامن هیجی یعنی از دوی عمریجی دا وقت کرابیت خاجو دبیسم یعنی دل من تجید بگیری شبایی دا پیرامن دید پیرامن
لي كيجان عيدو عرفات بيجم مالا وادا دهاتا درباس كرن يعني بكرناري كيجان تاتي گلکی كردي کردی بله نا گلکی کردی خنجي بو نوروز بيجم خنجي نوروز ديسا تايبت هبو تشتكي سا عيدك شاغي مالتا درباس دكر هفرا طبعا يعني او عيدا قرباني عيدا رمضاني ام نوروزي زدستانا يعني لما لما عيدو دا بيرامن بري يعني با بيرامن وانا بمرن او شد بيجن جوت بنده يعني agriculture نظام بكرماجي شد بيجن يعني دواري وان هبو زاوية يعني وان حيوان وان هبو ناري حیوان حيوان وان هبو زویه وان هبو بیوی عرفات اتیدا پیرا من مازم ببو پاشی کو ام دگل باوی من جیانا من لباجیر بو او حز کروی عرف عادتی هر بهیله ده حوشا می مازن داش خورا پرچکی چکر بو نظام قاز و مرشک و مراوی و تشته و ساعت خودی دکر حیوان خودی دکر خورا بخچه دچان دا پیرا من یعنی عرف عادتی کون دمالی دا هشت بو هیچ بواری بله رحمة به دكتور شمال نه برسا كاسا نه بس خلاك زفراندنا جيانا خبكة يعني ام جيانا تا بس وين كي بك جيانا تا تشات زفراندنا بشتي باويتا كتا حبسي بله بشتی بابا من کت حبسه چاوا من گود جن بابا من بحمل بو حاله وی نباش بو و او آفی من تم بدو دابون که تدی بابا من جبنداره اعدام دابو چه چشتی کسر ناوی بابا من بود دولت جمع دستاویت سر جمع ستاند اما این مجمالا ما درخست جبوی بناوی بابا من بستان ام چون مالا باوی جن باوی من اوده کی دان ما دور دا یعنی ام 6,000 دور دا دمان حالتی که فقیری یعنی کت سرملی ما و من جخینی خشک برای خوی بچوک خودی دکر جبای جن باوا من هر روز دچون اورمیه دچون تهرانه با آب من رایا ببری خورا بدو باوی من دابن کتشکی بکن او نیت ایدام کرن و از بون دیا وان زاروکا و پری مجی تو نبو از چون من ماکینه کی دروتنه خوهین کرد من بشف دروتنه دکر جبای از کاربن بفروشم خشک برای روژه جبو روژه پره درتم خشک برای خودی کم وكي ديجي يعني لوان خودي ذكر جانا مقالك زحمت بو لي دوي حالي جدا از من دخواست اسحيفة باوي خو و بيرا خو رجيمة إيراني بستينم از كتن بارتيا باوي خو من دسم سياسي جي خبات السياسي بدزي دنا واجير دا از جنج بوم تجربة من تنبو زيدا من نزان بو از بخف كار بكم و پشتی سالکی يعني أصحاتم أشكرا كرن دشوا كده هاتن چل کسی گرتن لباجر ما جعشك نظام زان جعش چیه جعش كردي کو دشن جب حکومت کار کن یک جوان جعشا وقتی باوی من خدمت کربو هات شوه بسلاح هات مالا ما گو دوست آنا جباجر درخم اوید تا ایشه بگرم بکجم ناوی تا دناو لیسته دایا و ام همو مای شوک چاوا قد 10 دقيقة فرصتها هي از بتشيلي كرونشتبم بعرباوي جاشي من درباي باجي اشتم رقي بشمرقة يعني بكيلومترات دشوا طاريدا بمش شوم حتى از جيان جي كيكو بشمرقة اللي دربن بشمرقة عليا ما ومن جيان وان زعمتي قالك بيك زعمتي پر بيجيانا تدا پیشمرگه یعنی پیشمرگه تیجی اوان نه حسایه ایلای بونا جنا ایلای بونا کچکه اسا یعنی گینج و گلک اری یعنی هنکی بس وان تشتابکه یعنی پیشمرگه یعنی رولا جنا نوان پیشمرگه دا چی بو یعنی قدری جنی بی نوان پیشمرگه دا چی بو خو از ببیجم من کتابا خوش دان نویسیه تدیم پارتی دموکرات مرد بجه دبی دموکراتی به دبی تش به وقتی از هاتم ناو پارتیه از گلک زو به حسیام کو مخابن نهفتنا سر جنا گلکیش بارایا کچی کده هاتم پیشمرگه لو در ای وکی من یعنی بزوره بو مجبور بوم دریم دروا
چاوکی وصالید نرتن کوکی مرفتن دبی المطبقه فراقه بشوا يعني خدمت پیشمرگی مر بکا طبعا من پیچکی فرق کرد جبوی بعضی من یک جوان مسئول پارتی بو و جبوی ناوی بعضی من قدر من گرتن و يعني زیاده تر رول کی مهمتر دان من کم بون کچ کم بون بچاقی ام حمود دوی باشی کو استعدادم ام چار کچ بون زحمتی گلک بو ام بیجین 300 میر پیشمرگه اون چار کچ ده هر آوایی دا مجبور بین خوب بپارزین زحمتی ما پرکشان گلکی لی دویجی دا از جبوناوی باوی خود بچکی حال من باشتر جی ایدی جی بو لێدی ساژی زەحمەتی گەلێک بوو ئەوژی بوو سەبەب پشتی 2 ساڵە دوێ دەرێ ئەس پێحسیام و نکارم بچی ئاوایی یانی لەوە تەحمل بکەم بمینم من دخواست بخوێنم هەدەفا من خوێندم بوو و من ڕێدا بەرێخۆ هێنە تەوی هێنە گروپێدی ئینسانێدی برێ تورکیە ئەم بەمەش هاتین تورکیە و لورمە خۆ تەسلیمە ئەفەنێ کرد باش صحت خوش دکتر شمال يعني نها أصلاً نها شاقيت النرويج دميني هلبت يا توالد ناميني لا أنا سويد دمينم بري هات النرويج يعني النرويج نها سويد دميني أريجالك باش يعني نها إنك درقة بس وان تشتبكت شو والد دركدي يعني ما جالا بچه زحمتیات يعني ناس حسابو جوالی درکتن ویدمی ایلای چاقتا يعني تشتيت درقاوي رژیم گلیدکی يعني ناس حسابو گلک زحمتی البچه بيت چوالی درکتی بله شخو امج باشور کردستانی باجر زاخویه ام گروپکی 6 کسی بوین به پیاتی ام هاتین شمزینان علی کردستان ترکیه يعني زيادة 6 كيلومتر بو وحد دريش حكومة تركيا هبو يا عراقي هبو يعني بوان حدود وسنور هذا كهر دقلا كاربون يعني لمخان ما بكوجن ام بكذين سرمينا يعني ام هاتين جيشتين شمدينا والويد داري خلق شمدينا كيلكي علي مكرن جوي كرد بون وزانبون ام پیشمرگن جاليه باشور هاتنا تشتكي بيروزة قالك يعني بله من دكتبه خدا قالك سروي نويسية يعني اوان ما براستي قرتن هم بيزا خون مالا خدا بشارتن جبوي تركيا دولة تركيا اللي وداري حاكم بون نزاد من ام پیشمرگن اجنامه تسليم دكرن وحتى اوان علي كاريه مكرن مجلي خو جوهر جلي علي شمدينا مال خو كر و ام به اتوبوس دو کسی او مرشاندش بو ما ترکی نزانه بو لری قرقول و تشتی وسا وقت لقای مدهاتن گوتنا ما هون خبر ندن ام جدروای و خبر ددین ام دبیجین ام کار کرین جشمدینا جوانه ام بشین لانقریش خورا کار بکین بیوی اوایی 16 ساعتا ام دنا اتوبوس ده حتی ام گیشتین انقره و لانقره وقتی ما خو تسلیم او افنه کرد او گوتن هونه دوی بجی ببین ما بجی کرن لباجری که نیزی انقره طبعا ما به پره خو مخانیه که بچوک کرد ام 8 کس دور دابوی لی مخابن از دوی ببیجم پشتی دمکی پر کرد لوی داره کرده که جعش هبو طبعا او چاق سال 8 کس نکاره ببیجه ام ببورينا ديفيجن زوالا داري جداري يعني او يعني سال 8 قلتنا كرد قدغه بو معرف دقرتن لتركيا ما خو بناضي ايراني دات ناس كرن لوي داري لما انتقاكو املي بوي لي جاشك لور دركت شو رابورت دابو ميت تركيا شوي هاتن خصتن سر مالي محامية قرتن برن قرقوله وزانبون که ام کردینو ام پیشمرگینو و ایرانینو ما برن قرقوله شلو ما خلاص کرد یک جوان پیرکا کب مرابو دویداش خوزارک جرا چیبو لشمزینا و بکاوی لقرقوله 4 ساعتا کس جوان جی ترکی نزانبو مفتشکی ترکی زانبو ترکیه ام بیجین ایران آذری مترجمانیه وان بکرد و هدی من وستیابم تش او ببک بینی خو قریش کربو و تو تشتیش مرات نبود هدیم لمالی بوین آویتن سر مالی ما برن ایجا
لقرا قولجی لدروای باجر بو تشکیتونه بو گوتن تو دیاوی زاروکی هنه هرن ماله پوتک موتک زاروکی بینن هنه ایشا لور بن امسبه وی تسلیم ایرانه بکی ام هاتین مسواری تخصیه کی کرن اوان جمرا تخصیه کی گرتن گوتن هرن چاوا ام للتخصير ونشتين ازو بيركي كي حوالي من وديابه بكيو ما ام هندي وصيابو انترسيابو ما بكردي بهبرا خفت شوفير تخصير كرمانجبو كي صلاح الدين قوهن كردن ایدی امجی هنی وصیابین من کار بدروا بکن مگو قوهم پشمرگی ایران نه مگو گازنا هلمون بکن دسته ترکا شاوا لیخس تبي عربي آجوت دناوي شوده ما آجوت بر إسطنبولة لإسطنبولة ما بر دايرة أفنة تسليم دايرة أفنة كر وما تشو رابورت داك وحوالي ما حمول ويدر قرتينا أم تحرجا د خانية أفنة دا لإسطنبولة لبن خانية دا بشارتي ماين حتى كيسا ما دان أفنة لجنيفيا وكي كيسا كي emergency يعني عاجل ما قبول كرن حمية وأفن كدوري وهذا ما يكون القرقول ما بنخصن حبسي وانجي آني ومحمية لأوروبا بلا كرن أزو ديا ببكي وباوي ببكي أم هاتي النرويجي هنا كيش چون ألمانيا هنا كيش چون هولندا أم بيوعي هاتين جيشتي أوروبا هاتنا أوروبا يعني دنگي أوروبا دور و خشته أوروبا سانه لچاقيت جوالات کی وقت کردستانی وقت ایران تی دیگه اروپایی اما گلک زور و زحمتی پیشتنه نکو یعنی هر تشت سانش که و چین نوه و وقت گیشتی روزا ایران امجی هم اصلا یعنی به زحمتی چین نوه یعنی هنگی در خواهیان خواهی نروژی یعنی چقدر نه زمان زانی نه کار هیه نه ناسک هیه یعنی ام هر تشت آستنگن بر یاتا چاوت لی دیسا شکر روزا ایرو را چاوی یعنی دو تیمه وقته تین ناوی ملتی دان نهلن انداناون دیسا چند دو کلتورا دا پاریزن یعنی اینک در از وقتی هاتم نروژی نو ببوم 18 سالي نعم 18 وتشكي بوم از مارتي هاتم نرويجي 18 ونيو بوم بيجين انجليزي باشتانه بو او بو سبب كو از دنا شش مهدا زمان نرويجي فير بوم او شانسه كي منظم بو جمرا ومتخص بخوينم ايجا مجوانا قوت كاز تخازم تبه بخوينم قوتن من ليسي لإيراني خوانده بو لتوتش دسته من داتونا بوك من ليسي قداندية إجا قوتن تو هي جنجي تو ليسي جنوب على البر بخوينا أبي بوتا بنجاها كي باشتر تشيكاك بكوي تبه بكوي انيفرسيتي ومجا قبول كر أشكاتم ليسي نورمال يعني بزاروكي نرويجي را تشتي شش مها جبوي من تاوغد إنجليزي باشلانه بو جبوی از گنج بوم جبوی بارگرانی دی بمراتونه بوم من زمان زانه بوم من خدا خوندنه زیاده نچوم بدو تشکی نچوم و من 3 سال لیسه قدان بس کتم يعني تبه لنرويجي لدوي ناويه ده از چند جار هاتم چوم سويدي حوالي من هبون ناس من هبون السويدي دور دا من باوی زاروکی خودی كويش كرد بو دكتور بو لول السويدي بو إنسان كي جابو أمرا بسكنن قال لك دي صديجي ما برنامج ما هناك دابا كامل شوبين از غازم بيجم يعني زواج چابو زواج چابو يعني كردستاني يعني الزواج هناك از غازم تهمبري هاف بكي كردستاني زواج چات تشيكرني و ور السويد تا زواج چات تشيكر زواج ما تابي السويد كرجلكن لو ما جيني عرف عادات كردي فراني جارا يعني وكردستان نبي زيادة كمترنينا أو بعض زاروكي من مالبات أوي جلك بول السويد خشكوي هبو بريوي هبو قسمامي هبون السويد بابي زارو كاجيج كردستان روجا بياني نا دياربكر دياربكر بله يعني هنا هي نوبرا يعني كردي روجا وكردي باكل يعني
زواجی دا یعنی تشتکی دنی دا صحیح يعني فرقك زيادة تنا زمان فرقية سوراني وكرمانجي قالك فرقة اللي من جبوي دافيرا من تدي مقول أصل كرمانج بو يعني تقولي من دا كرمانجي خريب نيم بو البريزو يعني كرمانجي بو وأبو سبب خاطرين از من داش أونيفرسيتي لأوسلو بردا جبوي باليزارو كان نخواست أو بين نرويجي أو لور دكتور بو قد بيتو بي تمام يعني ما جحب حزت كير أشقتي مازن دنا برامدة شي بو ومن نخواست يعني أو أشقا من وندا ببي ومن داش نرويج بري أو زواج بي جبوي تاني بوم لنرويجي جبو من ديبابكي نرويجي شي بو جوي أسقلك تاني ما بم تزانين أو مربي الإسكندنافيا لأوروبا قالك إنسانين دوار إنساني دا ديوابك نوروجيج مرات شبوك بكتشكك وان عملي من داهبو قالك من خودي دركتن براستي إجا من داشي بردا وحاتم أوان قوتن يعني إنسانك هجايا دكتورة تجي خازي دكتوري أو الكاريتا بكا هون هردو كردن يعني من تشويق كرن كتشكينا بيت داش أونيفرسيتي لأوسلو بردا السويد دوام بكي إجا من حاتم نرويجي ببورة هاتم سويديج نرويجي وأم زوجين زواجة ما زيد يعني دعوة ما زيادة ما ظن بو تشكي عائلي بو دمالي داتشي بو ولقور شهادتي كردي بو مجلي كردي جي الخوكر وإنسان نازوي هاتن من كسي من تنبو لدروا لهذالي من هبون هناك لوي باجيري أو هاتن ما دعوتك بتشوكي عائلي تشكر يعني أم بوين هبجينا هلتو ومن دست بخوندن خوكر السويدي تابي يعني جبوي أذنب بوم وطن داش نرويجي أنا كاربون ديرك بردوام بوم تشتكو من لنرويجي دست بكر بوم دبيا جنوة از مراجعة بكم بكم university وزماني السويدي ونرويجي وكي كرمانجي وسورانية يعني بشكل فرقية إجا وقوتن دويتو بشكل سويديجي بخويني وأز چوم دیسا لیسه من بچکی سوئدی جی خوان و هناك تشتي نرويجي وسويدي دليسه دا نوكي يكبو اويجي من خوان وجنوة من مراجعة university كجبوت تبي وأز لستوكهولم أو كارولينسكا دبيجن كتم تبي بشتي دو سالة كتم تبي وزارو كمن تشيبو داي كامج محابادة داي كامن بخو يعني بيولوجيكي نجم بعض من بله المحابادة بو أو حات وقت زارك ما يعولي تشيبو از خوندوان university بو من کار مجاق درم دای کامن هات چند محل جمعه که چامن خودی درکت حتی از کار بوم يعني بجاكي درس خوب قدين ومهابين هاتو وانا بشتوي من بردوام بوم من طبي قدان او شاق لوكاتشي من هبون ووقت من طبي قدان كتم من داس بكار كير تابي او هبجينا من يعني راسيا بيجون دستك دامن جبوي از بخوينم لمخابن مالبات دا كلتورا مالباتا وان ويا من جلك جهب يعني ميري كرد هبجينا خا وك هوا قبول دكه وك يعني نا يعني درخون تذكري بيجي از خازم بيجم نا جبوي من وي فرقي ديت بعضي من قالك يذكري بو وكتشك تجاري نابرا منو برايم فتندنا يعني ليبرال ديفيجن وآزاديك دعبو من أسهيني قفتني نبوم كفرقة جنو ميرا هبه أو دي كلتورا مالباتا من داتو نبو لوقت أساتم زوجيم ببابي زارو كارا أو كلتور قالك مظلم بو يعني جبو هر تشتي نابرا جنو ميرا فرقة بو دكتور شمال ببوره دكتور شمال نه خاجي خاندي بو رفشان بير بو خلاص كده يعني والله جخو او بو مراقة من مازن او انسانك خاندي بو لي مخابن وقت دايكا خو يعني لمن دنه خوشقاوي بچاواي بو يعني نمونك يزقلك بتشوك بدم المالباتكي سياسي هاتبون دنيا سياسي بوم بيشمرقة بوم باضي من سياسي بو من جا خفتنا السياسي حزتك وقتی باوی زاروکا و
ميري خوشكاوي بهفرا سياسي دا خفتن وكتوبيش سياسي كل متخاص أسبوانا رونن بانا داخل بعد زاروكا جمن تخيل دو حرب جم خوشكي من خوشكيوي أهل نخوان دايبو نسياسي زانبو رودنشتن تدي بحثج بيراكاوتش خبر ددنو أو دي انترسا من داتنا بو لأو مجبور دكر أز هرم ويدري حوالتيا وي بكم جبوي جدر واي أز رومبو جبوي رونم أز بانا سياسي باخون يا يعني نمونه قالكن دواري جل خوكرني دا دواري نظام رابون رونشتني دا دائما دخواست يعني من كنترول بكا دائما دخواست من مقايسة ذكر أز وكي خوشكاوي وك دايكاوي اما تقول جا من خواندية ببرا أنا نه خب عالی کاریا تکری بوا کی خواندنا بلند بستینی دکتری یعنی هیم بی یعنی هر تش خواهی یعنی اف مجال دا بود نه سری دا اوی عالی مجال طبعا مجال دا بود من نگوت نخوینا لی تجاری جد مال دا الکاری من ندکر که ریل بر من آوا بکا یعنی از دچون باجره کدی من خواندن دکر هر روز 6-7 کیلومتر دویا از یا با اتوبوس یا با عربه چوبم هاتم دهاتم دکتم مطبقی خوارن چیکا زاروکا رازینا جلا بشو ایوی مرویوی گلک بون دائما مرویوی دهات نه خط مرویوی دائما دهاتن مالا ما دویا مخوارن چیکر و خدمت آوان کرد پشتی همون رادزان از المطبقی رو دنشتم من درس خود خبتی من درس خود خوين نه مال ده قطع الكاري من نذكر يعني أزدبيات شاي بري دينم شاي بري راكم يعني حتىش حاضر أو رود نشتر ماسي وخبات أخو دكر ودخوين دو تشتكر وك هوال وهاف ربكر هاف لهندا دانيا يعني أو تنم لی تربیت کرنا یعنی پروردن زارو کدا آلیکاری دیده يعني نه والله ندیده يعني بار زارو كاجي سرملي من بو قالكي من كتابة خوشي دا بحث كريا حوالي من قالك تشيبون للسويدي بتايبة دي السويدي بيريك السويدي كو ديندار بون يعني مسيحي بون تشيبون إنساني وصا دجانا من دا تشيبون كو أو آليكارية من ذكرن لي مخابن حوالي باب زارو كا آليكارية من نذكر قط يعني أسبيح السيام كو مالباتي بالتايبت تزاني ام جن در حق هفدو نباشين بالتايبت دي كولتورا ما كردي دا جن نزانم مثلا حسودية مثلا چي جدر وي ريج بو يكتر خوشكن لا بريد يعني اسبيح سيام كو خوشكاري قلك تأثير نيجاتيف دكر جبوي ريل برمن بيگرتن جبوي بارگراني سر من چي بي خود گوتن اتكوش ما ببي دكتور بس ميرتا دكتورة بس يعني من دقة هدفها من ألا يعني نجبوي فرود نجبوي ميرم نجبوي من جزاركتيا خو خاصتي از ببن دكتور از دقازم ببن يعني چه دكتور شمالت دكتوري چه بود؟ از دكتور كهو دفنو قرق ENT division لی اف نواک وک هویا و تاثیر چه تاثیر دکر سر زاروکا زاروک ارتش ندیده نما زاروک یعنی سویدی مزن بونه به هنکی به کلتوره کردن یعنی به چند کردن لی مالبت دا چند کلتورا کردی دا تخواهی کرن؟ اره بعد زاروکا دواری زمان دا گلکی خورد يعني سرزاروكا سكني جقيني كردي حقيوان تنبوتش كدي خبردن تبي زاراوي كرمانجي كو ايوي بو من السوران بو يعني من خاص زاروكا راز سوراني باخم اوجي بكرمانجي باخبه لي قدغه كركو از زاروكا را بسوراني باخم قدغه كر كو چنابه دمالا من دا دوي زمان من حاكم به او يعني دوي كلتورا من حاكم به يعني سوراني نكرديه يعني سوراني نكرديه مخابن يعني مخابن اوجي بروبلما كي معظم بو يعني قدغه كر نهشت از زارك خورا بالسوراني باخم زارك كرمانجي وان قالك باشا لي سوراني وان وي داويه بخو يا بخاصنا خو شكرنا اجا او بو سبب متحمل نكر مبردا بشتي 2 سال وسي زارك مقاس ناكشن من ديلاو شو وكاتشك تدي وكاتشك
مازن بوم چای بچوک 14 سالی بو یه مازن 18 سالی بو کریم چی بو یه داوی کریم 3 سالی بو اما قال زيدي تعامل ناكم ناكشين جوي هدفي من جياني داهبو هدي زيادة ترهين بهن ريل برمن دكت هين بهن أستنجيات شي دكير روجك ببورینه دکتر لیوا ای وک جن تمی گره که هنه کی یعنی بگرمایی نزیک بن شروع وکن بیجن یعنی افتش نواده چه دبو تجربه شروع وکن تا بگو تا یعنی يلا شروع وهب قصة ذكر وهب دبي بالصالة مبخو از كتم مجير جاد كير دقريا متقول يعني اجتحزت كان از خازم اوجيان بمشي خلكي دوست وناس ما تقوتن واي ومحاباد وديار بكر كريه كردستان امازن خلكي بتشاوكي حرمت المدنيات ام هم انسان روشن بي من فرد خاص اوجيان بمينه من يعني جويج يعني حزت كر ودكتم بري دقريا واخفتناي او بو از وسامة وسا قرار دادم دخازي بخازه وسا قرار منه نخازي بهلا هره يعني دايما أخذناوي أو بو بهلا هره وداوي يعني أو كتسر من أوكي أس بهلا هرم يعني ومهلا شو يعني مرف يعني شخازي طبي يعني شام قد أسويك من جي حسكر قالك من جي حسكر وجيانا خو حسكر جيانا زاروكا حسكر جيانا كردي حسكر جبوي من وك افتخارك بوكو ام اثبات كين الدنيا كردستان يكا باكور وباشور كرمانجو سوراني من تخاص يعني بافتخارك بمزمتيك جيانا ما تمثيلا يكبونا كردستان بكا ليه شقاز ام پیش وادی چون زارک مازنتر دبون او بهتر ریل برمن دکر کرمانجیا وی حاکم سورانی بو وندا دکر کلتورا سورانی دمال دا قدغه بو زمان سورانی دمال دا قدغه بو یدی اسپیسیان حبونا من وندا دبی و چام گوت يعني ام هي بابي من 10 ساله دي زندان ما حبسي دا ما اواي برو رشوتش هات بردان ام وقت مالبات شنجارا بقريان چون علي مال بابي من ام كاربون هرين بابي زارو يعني الناس مال بابي تراجي الناس وكولتورا وي سورانيا راجي ناس بو بله ام چون من بابي خورا خبردار مگو بيو اواي او انسان ناهي لي از زارو خورا بابي من پرسي گو چمت بزارو خورا کرمانجی داختی مگه بابی وان نهیلی دویجت بزمانم حق بابی من پرفیرا خیلی پیرا آخفت گفت چاوا جیانا من حمود کردیتی دا چویا کچام پیش مرگتی کری ما سورانی نکردیا چاوا تو ساد که از نهیم کچام لباتر رونه یعنی پیرا آخفت و دمی سوز دا گو اره از بهیلم ام هاتین دمکی از سورانی من دست بکر باخم يعني معدا خود ترشكر جواتا مالي نخوشكر دخيدي تشدكر يعني وصابكو دي جواتا مالي نخوش بو دايما وقت شركي كي مزنا وكي نزمة او تشيد بو إجا لو ماجي من دشي بردا يعني مقو اوكي برا وكي تود بيجو صابي داوي بمورينا از پیامکی بخونم و حسین آلماس دنویسه خوش شمال جیان بکرنه شو پیان دندوی در باز نوبل در پر باشکر وی مروی بردا یعنی قالك كل إنسان صاد بيجن قالك سباس بله إجا وصابو يعني كريمن يعني جامن مازن بو شوكو 3 سالي بو كتشكلي هر بس چرا كوريدا يعني اللي سيزارو كده هبونا چاوا ازانا بله سيزارو كده چرا كوريدا تاني نا اخ كتشمن مازن بون كتشمن وقت ما هفدو بردا هر دو مازن بون كتشا مازن دي يونيفرسيتي دا بو طب دخوند اوجي وقت ما هفدو بردا وكتشكا بتشوكي ليسي هما ما قداندني دابو يعني كتش سجيانا خو سكنين هذا لوانجي هبو لي كرب بتشوك بو 3 سالي بو تابي السويدي وقت ما رب دقتي الزلام خو داروك لباديه مينه لو ما جي كريمن لجمن مازن بو و لي تكليوجي ببابي ويرا قالك هر تم هبويا وبيويا وي يعني بقولنا من اساسا تيجيشتم كاتشك جنبو ويمون نا كاتشك وقت
از باویوان ام جاف قطیان کچکان مازن لونیورسیته بو جیاناوی خوچه بو کچکان ناوی جبله کچکان ناوی جی هنو لیسه قدام دکت اونیورسیته او جیاناوی خود جهه کرد نه بمرابو نه بباوی خورابو لی کرک بچوک بو کرک حد بامه باویوان تابی وقت ام جاف قطیان او چو کردستان سالکی لکردستان ما باشور لوی داره کار کرد دی اما این از اوکره خو و پشتی چند ساله من جیانه که نوش خورد چه کرد حتی هر بگیش نه جیهانا نو از خواستم دیسا پرسکی بدم یعنی مخابن مجی گلک بیست تمام دویجن اگر ده سری چه بین سر هم یعنی بی باش به یعنی در افشنبی راستی هفته تین گره جانه که باش شو خوش چکن لی از گلک منک زانم آیسا ده همی یعنی خاندی راستی هفته تین و گلک مخابن گلک زو هم دچن باور چه نوع یعنی نو برای نظام هر یک دوازه سروکتی یکی بکه یعنی بندستی یکی زور بکه گلک مخابن زانی لیلا خان ببورم آخت نبرج بویچ هست کم ببیشم هلوی سویدی سویا بردانه دناو کرداج همیا بلندتره و بالتایبتیش ایکو جنو میر هر دو خوندنا یا جن خوندیا بسرکتیا بردان چه بویا سببش اوه که مخابن میره کردا نکارن قبول بکن که جن بسرد کد نکارن قبول بکن که جن پیشرویا جیانا خود کن وقتی اوساد به دخوازن یعنی عینی وقت کردستانه جپارا بکشینن نهیلن و جنیش دور دا نظام لباجر لولات دی اوروبا لسوید گلکی پشتگیریه مافی جنادکا امکانی وان هیا یعنی تو بنری چه قاز جنو میره کرد یه خوندایی هفدو بردانه پشتی سالا بزدارو که وان گلکا تش لی وقتی نامشه یا نامشه وسای یعنی اول مخابن گلک زوره گلک نباشه نه تشتکی باشه از دویجم دو سری چه دکارن مالبت هکه گلک خاشک چکن یعنی گلک پیشوارو چکن لی مخابن چه نوه اوجی یعنی نزانی همی نکرنه حتی روژا ایرونیجی چاوا تاگود کردستانی جی یعنی اوجن بندستن و حقی جنا نه پاراستن یعنی از حس کم دور داوی بیجم ببورا کردستان از عشق کردستان مخونامنه مازن کردستان که آزاده لی کردستان تجاری چنابه حتی ام کرد رفورم کی کلتوری و جواتی خورده چنکه کلتور اما و جوات اما انا صدی نوهت و نه وقت عربايا جوي مسلمانتي أموينا يعني عرب وقت عربا كلتورة عشيرتي مسلمانتي كلتورة عشيرتي مسلمانتي جي تجاري بيشتناتي دولة جنابه يعني لو ما جي تقاتي بالسياسات أم بيجين كردستان وإلو خوني مازن حتى الريفورمك تخدا تشينك الريفورمكي جواتكي وك هذي خدا تشينك تجاري يعني كردستان جنابه تجاري ایش از جنی می کرده گلک پیشوارون نه گلک جیرن گلک سرخانه اونا گلک کاری باش دکارن یعنی بونا آوا کردن آوالی تو سرخا بونا والید کاری که مزن ایلای بونا مالبتی یعنی کاری که مزن دکارن بکن یعنی مخابل زانی من چرا پرسده اواجی عادتی میه که هم نشوپی نه چاقی تش تنگ نباشن نباشه ام گیشنه وان 100 سال 21 جی دیسه ام سدم اف پروبلم چه دون یعنی دیسه ام تشتهیه مایه اگر اوروپایی اف تشتهیه یعنی ده مروی خاندی راستی هفته هاتنه او اف دیسه ام پروبلم چه دون ام نه کردستانی داد چانه یعنی اف کردستان جنج خینه بچاوه که وک آلت لیدنرن آلتی که کمیر خدانه ویه تشكيدي تنايلش الكردستان جن تاني هيا جوي تأمين خاص ميرابكا بخو كسايتيك وي تنايجن ام دچون باشور کردستان به باوی زارو کارم هر دو دکتر بوین دچون و داره حاضر نبون ناوی من ببیجن الا دگوتن جنا فلان کس از تجاربان را خیلی مگو ناوک من هيا شما هم تاني دبنسيا ميري من دا غازي من دکن يعني اوا دوكستم اوا انكي وك چا كولتورا
ملت ما يجي يعني شهر ما تناوي جنيه بدي يعني قالك تبينا من ظلام نقربو ناوي يعني زهرك خب بكرة دستي خاوي دمي اگر تشتكي وقت باپیرو داپیرا ما بو نه آنا صدای 21 22 او عادي شرمه او بمینه يعني شرمه تدجي وان تشتاني يعني طبی جوانشان از بجم حتی او تشوسا بمینن ام پیشوناچی جبوی پیشوچونا سیاسی د پیش گریدای پیشوچونا جواتیه حتی جوات جپارا به کجپارا جواتا ما جبوی وکوی تونه روشنبیری تنه سیاسی مازن خبردار نینه روشنبیری تو انسان وکل ببینی حرمتا ما في انسان وکل بگیری اوه روشنبیری حتی جواتا کردی بیوی آوائی به نیوی جواتا کردی که پیرکن جنن جپارا بمین بچاوه نیو انسان لوان بنرن تجاری سیاست مازن خبردان جوی خو ناگره یعنی لو ماجی باوریام تونه بیوی پیشکتنه آفرا پرسا کساش فوزی کلیچ دویجه حتی یعنی افتش نه گاهستن اری نه گاهتن دیتش تا جمعه چی نوه راسته یعنی ترا رازی نه گلک تماشاوانی ما ترا رازی نه ردیسا پرسا کی و هف برداری یعنی دوری هف کتن افجی دیسا پروبلمه نام جواقا ماده افجی پروبلمه افجی وقت کم نشوپی مایه چاقه هف برددن گلک زحمتیشی چه دوان گلک زحمتی نه وقت اوروپی نه هف یعنی قیتیان هف را زمان دوینن هف را زاروکا مزن دکن یعنی پرورده دونه زاروکا لیبا من جواقا ماده افجست گلک زحمتی چه دیگه جپارمایی يعني أما دي سب باجدامایی من گل اما چه یعنی به مثلا خو از ناخذ به تایبت مثلا ده بنلی مثلا خاطر کاری شروع بگی یعنی اما جواک آمد افتش چانه شو اول يعني سويد ده حوالي روشالات كردستاني بون بري من با وزارو کا ناس کربون وقت مبردا و چو مجانك نوش خراتي كر اف تكلي خو قد كرن بمره وك إتراس يعني بشتا خودان من يعني اف نشان داكو از وكي بيرك وكي جن ما في من انساني دي چاي وان انسانا دا تنيا مثل جيانا خو قرار دايه و تباور بك صدي نوت وان انساناجي زانبون باوي زارو كان حقي على من دكا ناهل از زمان خو خبردم ناهل از لدي ساجي ما حرمت اويد قلن و بشتا خودان من هيجي هنا كان بشتي بالصلاة بمرا ناخذن يعني تكلي خو مرا قد كرنا لو ما جي از قالك يعني بالسياسي دلي من خوينا من كردستانا ليه دوار كولتوري دا از قالك بهذه ما جبوي كردستاني يعني قد خود تيدا نابينم وك إنسانة كي سركتي جبوي جنم خود تيدا نابينم وك ما في ميجي هيا وكي كرد نابينم يتشتي أو من بهذه دكا قالك بهذه دكا ولی صحت خوش مخابن گلک زوره مخابن لی صحت خوش باش بس انها پشتی و قطعاً هلبت يعني زوره جن تاني دمينه تبي زارو كي راسته مثلا كته بود تکار دکر لدیس زوره يعني اما استرس که پروبلم که گلک مزنه چاقت درباز دبی پشترا يعني چه بود بقولت بيجاش قلت زوجي يعني بروفاكي دنا يعني تتشائمي قبول دكي يعني قالك دجي وانت شطانن قالك ناتشي ملاتك كدني ناوازي يعني هريك دوازن شغي ملاتي خب بقازه يعني ملاتي خب إذا ببالي تتشا وانت شطادريني از پشتی 2 سال پشتی بردانه یک انسانی که سوئدی که دکتر بود بشه که استعدامه مجبره و به هر کار کرد و هر ناست کرد ما هر ناست کرد طبیعی از بردا بجیانه خو بره وقتی ما به کار کرد اوجی جناوی هبو لی وقتی دوی بردانه من ده اوجی جناوی وفات کرد بو نخوشینه ده تنه ما بو ما هر دیساوک چید بیجن به هر کار کن دیتو علاقه نابرام ده چی بو و من بریار ده جاره که دی از شانسك بدن جيانا خو جيانا خوش خورا چكم از جيانا
تنبوني حزنا كم يعني إنسان كي سوسيال مسخازم تشورا من دا إنسان هبن كلتور هبي جيان هبي از بی إنساني را زوجم وايد نزي 10 سال 12 سالم بهورانا كري من الجمع مازم بو پشتی برای من 10 سال بری هات سویدی تو باور بک از اغراق ناکم قاسی دوی جیانا بسویدی را از کارم کلتورا خوی کردی بشه جیان خوارنا کردی میوانداریا کردی ام بیجین چه بیجین پارتی چکرن پس رابون رشتاندنا کردی حتی تجاری نابیجه طبعا از حرمتا کلتوراوی سویدی جی دگرم لی تجاری نبويا بيجي يعني أو شيء حمود شتى كردية شو ما صادقة ليش جبوي حرمتها من جبوي ما حرمتك وقت ميوانة ما كردي ده دشيا بانطلون كردي لخودك جبوي نشان بدا هنا قوتني كردي بخير هاتي تشاواني تشتكي وانا هم بويا جبوي نشان بداتكو حرمتها كلتورا من دكات زاني خط روجك مرة نقولتي وايد زيادة كربونا خو بيشاد بي وخ از كتاب دنويسم رودني يعني بشو روجا كتابا من دخوينه وطبيعة السويدية جمرة از السويدي دنويسم بيجي أبي وصاب بقوري باشترا كات بكردي تشاو دفكري جمرة بيجي از زانبم قال از وكي السويدي ويتشتي وصافين على كاريا من دكا دائما دهر أوايدا بشجريا من دكا دهر أوايدا لو ما جي از قالك مسوتو يعني 10 سال داوية 10 سال هری باشی جیانا من بویا من چه خواستی جیانا خدا کریه دکتر شمال مخابن زانی نه از گداریت ادکم و خواهد فکرم چرا گره که زلامی مسانی به یعنی چه وانا کیمه یعنی دیسا yani hemen دکارن وان هر تشتهل گشکن و کل ودنی یعنی چما مخابن أسبم مير كردادا مخابن نقصوري وانشا أم جنجي وقده قصورا ما هي دي پروردي كري خودا أو بالنسل دشي دايك كري خو فيردك توج خشكي خو مازنتري توج خشكي خو تشيتري خشكي تدبي خزمتا تبكن كو أمج خورا دسوي بكين كري خو فير بكين وك حبيب فكري حرمتا جناب بقري وك حبيب فكري أذي النسل دا هاتو شي ببن ليه مخابن أو دي كلتورا مادا بويا تشكي أم دي وك تشكي مازن دبينين كري خو مير مازن بكين كري ما ميرا ميراندي چاره يعني كريتا برا إنسان بي كريتا برا زان بي نابرا وي وخشكاوي دا فرقتنا يا كريتا برا فين بكا وقت خشكاتا خوارن چه بكا دويتو فراقا بشوي من كري خوصا پرورده كري أنا 19 سالية خوارن شيدكا فراقة دشوا جلاد دشوا ويعني تجاري ناهيلم قوتنك ببيجيكو أو بيحسي أو جبيركا مازم ترى ناهيلم يعني تبيع مصادس بكين أم وقت دي جخو دس بكين كريخو پرورده بكين كو آزاد بفكره وكهوي بفكره أجنا بزوره بداره زوره أو نايه چكره قط نايه چكره از باورم نه که گداریا مدلکه او که متهمشه دیگه البته دور و فکر بفکرین یعنی راستی جی گره که نه سلسلات نه تی گره که بجوره که دن بمزن کرنی بپرورده کرنی دبی وصابه يعني كم خدا سنكن نايتو عشان تجاري نکارن راسته ولی صحت خوش اری مخابن لی نها ویدمی هلا اسانه درکی به توتال توماری هندی اسانه دکتر شمال تی چی بخواسته وی بیر کرا چه بیر بکرا یه وی جیانا خدا یعنی وی هکی تی چی بخواسته تا بیر بکرا من كتابة خدا بحث كده صح نكي لجيانا من دا وصاد ميجي من دا مايا كو از هيجي چند سال پشتیوی ماجرایی تجاری تخونا خدا دبینم بگیری جخوا خورا دبم باوی من جبو من گلک عزیز او باوی من مدابو من دست خو آزادی دابو من شانس دامن از ببیره کی وکری مازم بوم او شوا کو سر صبح ساعت 5 الصبح باوی من گرتن از بقيجو قيرين رابم هاتم مديد باوي من كلب شكرنا دستيوي ويدبن أشتون بيش مقو هم باوي من كل وادبن أو باستار حكومة إيران خيريش مرقو هرويدا باوي من بكردي وصا وقريال من نهيركو
از وندا نابم تو زانی از چی دخوازم از بتباورم يعني او صحنا داوية باوي من چو جمقتيا وصاد ميجي من دا برينك تشكريا از باور كچوما با سيكولوغا جيجبوي اسكار موي بريني لميجي خوراكم رانا بي من برحزت كر اسكار موي جبيلكم باوي من بشتوي دركات موي ديد انا شو رحمتي فارتو رحمة رحمة الله لبه رحمة لي او برين لميجي من فاقجنابي از هيجي خون دبينم جو خورات دبينم واي باوي من دبن كلب جدس دبيدايا او قرتنا باوي من برينكي فركورة دلي من دا دميجي من دا بيرانيا من دا تجار بينك برتقالة درقة من درقة باوي خان نبيسيا بله در از باوي منو كولا بتشتيا من ناوي بيا يعني باوي من تشدا من دجياني دا از سركتنا خو ج باوي خزانم جبوي باوي من وكي كتشكي بخو باور بي وك انسان نه وك جن وك وصا مزن کرد شانس دامن هي او چاقي وقت بري شورشا ايراني بونتا منك بيا يعني جياني دا بونتا منك بيا لو ما جي من ناوي بتككر باوي منو كولا بشتيا من يعني بصرحاتا من جيانك ومن شدار باسكر اللي هر بسر از ايرو خو سركتي دبينم جوي از قيشتم امان جاخو جيانك من خوش هيا سببي باوي من بو يعني دمن دا بخو باوريك دمن دا تشكر دمن دا وك هذي فكريني تشكر آزادي فكريني تشكر أنا ترسيام جو بروبلم هاتن سري من ليز بخو باور بم أزان بم كارم بسردا در باسم اما سایس باوی تابو برا رحمن لبه امجی نها از هیویج يعني رجي خبكم برا برتقاتا بين ساري كراني برا برتقاتا جي بين ناري تمشاواني ما بكرم خا كك دارجا برتقا اها من اما بالسويدية ترجمة كرن يجي يعني بخودي أنا هذولك ويا دخوني أبي بكات كردي لي بسوراني لي يك سويدي دكات إنجليزي يعني أبي ببي إنجليزي ده ماكينيزدا يعني أما تماما جيانا تايا وياك باوت أري حمي يعني بله تروجا إيرو سباس خنجي وان يعني أما وقت برتوك يعني ويسألته هل بس تجد نويسي يعني تاني باكري يعني هالبستا تدي جانا وقت دل مرفتنگ دبي وبتايبتي مشاو قد از براسيجي عاشق كردستان ما تقاسيجي از زانم د كردستان دا جي من وق انسانك جنكي سركتي زيادة تنيا اللي عاشق كردستان جانا حادثة شي دبن الكردستان دل من تنگ دبي قوتني خوبا واكي وك هالبس بله دبيج بله يعني أظنم چقدر حسرت تا والد جی هی ارید تمید امید چقدر از غازم آره کردستانی ببینم يعني لی ری نکریه تذکری هری بی نه عالیه ما نکارم هرم نخیر نکاری هری نه نکارم لی ببور پشتی باویده چو سر رم خودی رم علی به اری تچوی يعني إذا من سر نه خو اوجی برینکه أنا کارم هرم سر گوراویجی نا از بری چند سالا وکی وطنداش سویدی کاربم هرم ورم لی پشتی مخابن يعني جعشه ما لهر دری هنا جعشا يعني تشكر خو إيران نزانه بوكو از إيراني ما وك سويدي ما فيزا دستاندو دچوينو دهاتين لی پشتی از بارم شکایت هات بکرنکو او انسان ديتو دچو پیشمرگه بره بویا إجا إذا پشتوي يعني أنا كاربن هاي دكتور شمال برسا كاسا ترسا هاري مازن چيه؟ ترسا من يا برسا ترسا هاري مازن جياني عن جكو صار من كردستان يا چه؟ يعني جياني جي و نا كردان جياني تماما ترسا هاري مازن جياني چيه؟ يعني كو از ببيجم از لجانة تشكي ناترسم جبوي ازانم بروبلم جيانة ده هبيجي من بروبلم برمازن در باسكري از جمرني هات ما قطاندن وقت فيش مرقبوم البروبلم ناترسم جيانة ده ناترسم جبوي حتى اسكار بمزي برخو بدم بروبلم حل كم كوني كاربم يعني آماده مكو مرنه يعني لي ترسك من اوا
ترسامن مازن اوكو خونا ما حمية خونا مجي قالكي أوا أزروجة كردستانكي آزاد ببينم كردستانكي بالديمقراطي ببينم لي أزانم ترسامن أوا أزي بمرم وأوي نبينم فكي ببيني أم هيبيا خنام برن هيبي تشتكي سنة زاني حتى هيبي هر هيا ددلي معرف دا لي خونا معرف حزت كاكو خونا معرف بيت دي معرف ببينه بچاوي وقتی باشور کردستان چند سال برای چی بو او ام چقاس ما کیف خوش بویم مدگو وای خون و خیال ما هاتی لی مخابن از چند جارا چون پر دوره ج خونا معرف اره اداره کی کردیه لی گلک دوره ج راستیا که معرف دخوازه ببی یعنی نه دموکراسیه عشیرتیه میر قدرتا میرایه ام بیجین قدرتا پارتیایه يعني وقت كردستاني فكرين نينا كردستاني هر قدرتك شخورة وبرة وبيريكا خو يعني وقت شاوت بيجن وقت ولاتي عربة وخانية مازن تشيكن وتش لدواري سياسي جواكي دا قالكي دورة جخونا يمن يعني كجبو كردستاني دي فكرم او جخونا من قالك دورة ساعت خوش هر بجي برسكا انك هلا يا مروفاتي انك بيجن باكي وغريداي كاسن كو راسي بريتا دبيجن تشاو انا قابل دكي كراسي ببيجن بريتا دبيجن ناكو بشت دبيجن يعني دستوان انسانه ماتش دكم جوي انسانه كي باقجن انسانه كراسي بيجن انسانه باقجن دكتور شمال تذكري بيجي ايت بخاخ تذكري بيجي تشغي از بختوره از ایرو بختوارم ایرو گلک بختوارم جبوی از دواری خوندن گشت ما آمانجا خو جیانک من گلک خوش هید گل هجینا من زارو که من مزن بونا جیانا وان هیا کری من وای مزن بویا برایک من لبر هیا تکلیم پیرا هیا ناسو دوستی من هنه از بنویساندن جی انا کتابم نه دنیا و سیاست جوای درده به نویساندن جا او تشتی کد پیش روز دابوی وانا دینم سر به قلم سر نویسه بیای دلی من سیکولوژیا میجی راحت به از ایرو خو بختوار دبینم بله ای باشه اما گلک باشه جاز گلک که خوشم بونه تا چقدر افتیشته لی اصلا حلقاتی تا تبی جواقا کرد سویدی هست یا نه؟ بله گلک گلک کرد سویدی يعني إنسان روشنبير هنا الور كوك من دفكر حوالي من هنا هم إيجن هم إمير كوك من دفكرن بله تكريم هي وهروساجي أس بشتاري جوات الروشنبيري اكتبا سيمينارا وان دشم حرتم بشتار دبم يعني بله هيا يعني نها تماشاواني ماشي قالك دنبيسن جو قالك رازينه بقوتني تا ودويجن امشي قوتني وقالك تش عمكن وازبونا شو بيتشتي دويجم يعني چتا ايرو يعني ايرو تا ايرو قلت قالك مهمه تقاري كمان سيمينارا دا جراستي بيجي وقال كيفتش بيقولني در قوان جنابه در قوان تربت پرورت زارو کابت در علاقه میرو جنا يعني افتش لازمه يعني كي بيقولني چقدر افتش بين وجوهستن هناك يعني بله از يعني او يكتي جنين كرد هنا يعني چند ريخستن حتى انا غازي من كرنا از دشم سيمينار بشتار دبم از داخلم دي سيمينار دا سرپرتكي من قالك سيمينار لجوات كردي هاتيه داين برنامه تلویزیونی چه بویا يعني بله از خوجوات کردی دور ناکم تجاری لی انسانی که وقت من نافکرن از خوجوان دور کم بله ساعت خوش دکتر شمال گلک تماشاون ما گلک پیام دشینن وزیر نهاد خواستم آن پیام بخونن ام هورا حالا گذار بکن چه میلیسین یعنی هی کناس کامل و ندنیسه راضی بونا مزن خانم لیلا جان اوا ایرو گلی تیر برنامه تا تیرو تجی اسپاس گلک افجی هلبسوان کمیه افجی سلام خاطر دشینه دروی سرهدی يعني وايدي ناس خضر مزانن قالوا مير بقدرات ب هي باشه مير بقدرات هي باشه لا باشه مثلا قدرت نينا كدرويش مثلا وكهوية
قدرت بو چه دناو تکلیفی دا چما قدرت لازمه دو انسان دبی وک هف بفکرن جیانه وک هف بو یک دو خوش بکن نک قدرت سر هف بلیزن از گلک شما چاق اوی پرسی میر ددن زانی برا آن پرسا بدن نکه ایان دمیر اوجی هلبسانه که می گلک نو دنگه گلک خوش دنویسه یعنی زار بوتنی و گریدای هرتش از دکتر شمالی هلبسته که دکتر شمال هلبسته که دوی دغازم پشت را هم بنرن اگر هم دیسا بخونه از بیجمه کره خوب را کتابا منه هلبسته بینه حتی کاری تبین امی دیسا بخون که یا مهری بخون حسین آلماز دنویسه پرتوکو خواه به الیفبا لاتینی شروع و بکه کردن باکول قانی الیفبا لاتینی بخونن دکارن بخونن لی سورانی نه همی دکارن راسته اوا پرسکه گلگی جیه نه ما همی نکارن سورانی بخونن انگلیزی بلکه انگلیزی باش به انگلیزی کاربن بخونن یعنی اگر به والگراندن یعنی دفتر باشه یعنی باشه ما یعنی ندیرو و نوشی پیشکشان که میاد میشن مخابن میان کرد پر اتوریتیتن یعنی که چه میشه دوی باوری نه دوی فبزی که ایجاد نیست همیزم گلو سوده ندچن نخواه از زوده دچه مرینه کاره بخونه دوی باوری دانن که جن به تنی سری خواه وندا ببه هرگز جن تنی بمینه وی سری وی اندابه یعنی وی نکار به باری مالبتی هل ده سرخواه یعنی جنی من گلک خوینه نکو تنی باری نه راسته لوی سویده گلک جنه کرد هنه که بتنه زارک آمازن کردن و زارک وان بسرکتی نه جنه شهید آهنه که میره وان پیشمرگه بویه شهید بویه لکردستان هاتنه لسویدی بونه پرابر تاوی 3 و 4 زارکا و زارک وان حمو خوندنه بسرکتنه و او جن بخوشی خوندی و بسرکتی اوقات نراسته گلکن وانا گلکن اجی گلکن نازدکم راستی خواه تنی زاروکی خواه مزن کرنه و خواندن بلنشی دانه وانا و خواه جی بکاره که باش دکن بله محمد تاهیر شوبان دوسته از غازم جی دکتر شمال پرسک بکم دنا از این کردادا این نازه هست وی کیجان هیزه yani parti az girdayı tu partiyanînim tu rekstine usanînim ez bêtir girdayı insanê ku wek min Kurdistanî difikirin Kurdistana mezin hesret û xewnawana ez nêzî wanim yani hizb û partiya girdayı tu kesî nînim از اویش دوازم بیشم چون یعنی برنامه من خواه یعنی دوری پارتیه نجوان پرسان بلنده کن لی اما مامی جیانا یعنی میوانی تی جمن هلبت جیاناوی و گریدایه اون نماش ام به آلیا و نکنه دوازم جیاناوی وکن و پیرانج پشت پرسه میدنه هنه من کنیشن نیجه فارغ نینه دنوبرا میرین گونه پرس و دجمن صحت خوش که عبدالعزیز براسي ساعت خوش وصايا ساعت خوش يعني اصلا وزير كنيز ميرزوي دنويسه جتره رزداريه که مزن تو جنک پر به هیزی او راستی جی بگوتنی تا به شروعات تکفسی چاقی ساعت خوش از دیسا دویجم گلک هر هبی و بوناوی اب که داته و کسایت تا گلک سپاس یعنی اگر جنی اسا وقته نعملات ماذا بربن وهبن برا البته امیزو بگیجنه مرا میخوای هنه تو باور بکه جنه کرده که فرصت جوان را چه به گلک بقوتن گلک یعنی دخوازن سرکبن دکارن سرکبن لی امکان جوان را چه به یعنی شانس من هبوز هاتن سوئد اروپای جمره چه بو لی جنه کرده جهاتینا و خودی هدف و آمانجن ای والا احسانه ازاد بروکی دنیسه خوشک شمال کرم خواه انتدکاری دایک و باوین کردارا پیشنیاری و شیرتن گرهاتی بکی که نفشن نو باری کردستان هلگر نسر ملی خواه ساعت خواه که آزاد یعنی پرسکه گلک باشه کرم که البته بله از خوازم دایک و باب کرد دایک کرد برا يعني مسؤولية برپرسیاری هری مزن کو
جنه کرد لدربه تایبت لی هندر کردستانی جی بگرن چه بکن نفش نو به وک هوی مزن بکن چون بریش گود کره خو فیر نکن کو او میرا جخشکا خو جدایکا خو زیده تره فیر بکن کریوان انسانی بفکره خو خوشکا خو دیا خو کچکل مکتبه وک هف ببینه و فیر نکن کو فراق ششتن و متبقی جنایا پشت ماسه رونشتن یه میرایا تشتی هری مزن کو جنه کرد کارم بکن دایکی کرد وظیفه کو کری خوب بیای پرورده کن او چاق نفش نوی ما به میجیکی وک هوی مزن دبن به معنای که براستی دموکراسی معناوی چیه مزن دبن او چاق او کارن کردستان آزاد کن لین نفشی کون تجاری نکارن کردستان نه به سلاح آزاد دبه نه به آخافتن سیاسی مزن آزاد دبه تو روژی حتی کردستان دموکراسی بو مروا دوردا چه نبه کردستان آزاد نبه جوی ام حتی بیایی بفکرین قدرت میرا سرجنا قدرت میرا دجوات دا قدرت پارتیا دجوات دا معنی خواه یعنی شرشر قدرته نه شرشر آزادی کردستانه بله راسته ساعت خوش از بری هر تشتی دخوازم سپاسی خواه بدم تماشاوانی ما بوناوان پرسیوان هیجا یعنی سپاس دارم حمیه گلک سپاس ساعت وانا خوش مالا وانا آوا چاقی مجی دشوپینن و تماشا دکن لی به تایبت در دکتر شمال سپاسی که مزن ایرو بیمیوانی برنامه ما یعنی برنامه ما تا تیرو تیجی کر و شیرت این راست از دیس ادویجم تا جیانه که گلک بزلیلی بچتنایی در باز کر لدیس شکر روژا ایرو این تا گیشتی درجه و اول نمونه که باشه بونا زنی ما بونا خوشک ما بونا دایی ما مری گره که هیوی خواه نبره یعنی اگر تدغازی تدکاری بگیجی هر تمنکی تدکاری بگیجی هر هیلانکی یعنی خواستگی که هبه و قواد یعنی تشتی تدایه پیشه خواه گره که باوریت تاوی تشتی ده هبه و تی بگیجی گلک سپاس دیسا دویجم سپاس بونا که هر بجی بونا کسایت تا چاقه تجیانی آیسا راست و باش فهمتی که طرف پیش کتن اتغازم بکاری تا بمالبت دا مراز زارو که خشابی مراز کوری خشابی گلک سپاس ایوجی اجی گلک سپاس یود کم سپاسی تماشاوان هیجاد کم ایکو براستی به پیام خو ما علیکاری ما کرن پروگرام باشتر قیمت کرن گلک سپاس و هر بمینم خوشی کره من مخابن او دفتره هلبسته من ندید که هون مجالك بدن من از بخوبینم جوی او حوالکی خاص که از هلبسته کش کم از بکم سر چاوان از هرم بو تماشانی هجا امینها راستی جامع دمکی هنکی ام که هیبیا میوان خواب دوینن گلک مروی گلک حواسکار مروی گلک انتریسانت هنه و راستات نوانا پر هندکی تشتکی تدکاری جوانا هلدی اوزیانا خدا کیر بینی یک اساجی ایرو آی میوانا مبو اوا دکتر شمال کامرانی بو کردستان قفقاز دنویسه سلاو خبرکاریم بر بانک تیوی را سپاس گلک وارا جی چاره هون دشوپینن میر بدرخان جدید ویجا مطلو اکشم ولی جان از نزانم از ترکی نزانم هم ببورینن البته رژیمه وی افتشتی بیجه سرحد آدار یعنی دنگ بیجن ویز هلبستانی می ناو دنگ نوسه بهشان خوش سلاو سرکتن جوارا تراجی که سرکتنی مالا و آوا نهاجی دکتر شمال کامرانی حاضره بیمارا هلبسته که بخونه نمی اوا خواسته که هلبستان آیان دمیر بو خواسته بود چاره کنه نما خواهش هلبستوانه البته دغازه گداریه هلبست لیم یعنی از ببیجم هلبست من بسورانی نکن نزانم که سرحد بخوازه لی جفم دکه سورانی
تذكري بكرتي نوروكا بيجي وبشترى بخوني يعني تشاد قوي ما تشاد كره قبول كأمز بله او يعني یک جوان هلبسته من بیوگرافیا من بخویا که من به هلبست بناوی کچه پیشمرگه کچکا پیشمرگه يعني من بحثا جيانا خود باواكي هلبست كريا اجازه بوا بخوينم سال 65 میلادی بوو کات ئێوارەیەکی هەینی بوو دایکێکی گەنجی 14 ساڵە کەوتە بەر ئێش و ئازارێکی بێسکاڵا ئێش و ئازارەکە تیژ و تند بوو بەڵام مەودای ئەم ئازارە درێژ نەبوو قیژەی بچکۆلەیەکی گوێ لێ بوو ئێش و ئازاری لەبیر چوو دڵی گەشت بوو بە عەشق و خۆشەویستی بوو بە دایکێکی پڕ لە ئەوین و هەستی ئەم بچکۆلە نازدارە کچێکی چاوگەش و شیرین بوو خاوەنی دایکێکی گەنج و باوکێکی نەزەنگین بوو باڵای گرت بوو بە 2 یان بە 3 ساڵە ژیان جەبری خۆی بەسەرا کرد بە زاڵە دایکی بەجێی هێشت باوکی گرتیە ژێرباڵ دایە گەورە بوو بە دایکی و هاتە ناو ماڵ زەمان تێپەڕ بوو ساڵ گوزەرا باوکی ئەم کچە هاوسەرێکی تازەی هێنایە ئارا باوەژنێکی بێهەست و بێبەزەیی ژیانی ئەم کچەی کرد بە مەیدانێکی تەنگ لەسەر زەوی زەمان تێپەڕ بوو ساڵ گوزەرا شۆڕشی گەلانی ئێران هاتە ئارا کچە بچکۆلەکەمان بوو بە پێشمەرگە بڕیاریدا بکات خەبات لە ڕگای خۆی و ڕزگاری وڵات کۆڵنەدەری کرد بە ڕێباز بەجێی هێشت ژیانی بێ بنەماڵەیی و بێ عەشق و بێناز زەمان تێپەڕ بوو ساڵ گوزەرا کچە پێشمەرگەکەمان بوو بە ئاوارە هاتە هەندەران لە وڵاتێکی مافپارێزان خوێندنی کرد بە پیشە کێشەی ژیانی نەکرد بە ئەندیشە بڕیاریدا کە سەرکەوێ بە خوێندن ڕزگاری دەستکەوێ بوو بە دایک ژیانی هاوسەری پێکهێنا بەڵام ژیان لەگەڵی هاوکار نەبوو هاوسەرەکەی هاندەر و بەوەفا نەبوو دیسان بڕیاریدا کە سەرکەوێ ئەم ژیانە هاوسەریە نەسرەوێ پشتی بەست بە خۆی و بە ئێرادە گرتیە بەر ڕێگایەکی درێژ و بێوادە باڵی کێشا بەسەر مناڵەکانی ڕێگا خوشکەر بوو بۆ شنە و ئەوین و ئالانی ئەوینی دایکی قەت لەبیر نەکرد بەڵام چێژی ئەم ئەوینەی خۆی قەت نەگرت ئەمڕۆ ئەم کچە بچکۆلە ژنێکی بە تەمەن باڵایە بە هۆش و بە زانست و بە پلە زۆر ئاگایە ژیانەکەی بە نرخ و بێ ئازارە بەڵام دڵە تەنگەکەی هەر پڕ لە سەودایە سەودای ئەوینێکی نادیار سەودای وڵاتێکی نەڕزگار سەودای دنیایەکی پڕ لە زوڵم و ئازار ساعت خواست هر بجی هیجا بروکی دنویسه آزاد بروکی دنویسه دوی خوش که شمال تدکاری من را بسینه از هلبستا تا اگرین ما کرمانجی و پرسا که من هیا کرمانجا تا گلک خوشه گلک پاقشه تا کرمانجی دنویسی یا نه؟ خود هنک جارا دناو هلبست خود از گوتن کرمانجی جی تکل دکم نه من بکرمانجی هلبست نویسه لی هلبسته که من هیا از حج بکم اویجی که مجال هبه پیشکشی تماشاوانا بکم بناوی ام کردستانا ایزن هیا؟ کرم کرد وقت هبه؟ ایدی برنامه مثل هب داده تاوی بخونه و امیدی اویا کرتا ام کردستانا ئەم کوردستانە ئەم وڵاتە جوانە خوایە بۆچی وا بێ خوددانە من لە باشوور تۆ لە باکوور ئەوانی تر لە شوێنەکانی بێسنوور پێم بڵێ کەم وڵات ماڵی هەمومانە من لە سۆران تۆ
تۆ لە بادینان یەکمان وەک کرمانج ئەوانی تر لە هەورامان پێم بڵێ کەی ئێمەش ئەبین بە یەکێک وەک هەموو گەلان ڕێبەری من قاسملوو هی تۆ مەلا مستەفای بارزان هی ئەوی تر عەبدوڵڵای ئۆجەلان پێم بڵێ کامیان لەمانە ئەدەن پێمان وڵاتەکەم کوردستان سکاڵای من لە تۆ ئەی بێناوی بێنیشان کە وسکەتت کرد دەنگی هەموو کوردان کە فرۆشتت دڵی کوردستان بە دوژمنان پێم بڵێ کەی تۆ ئەبی بە ئینسان کەی دڵت لێ ئەدا بۆ کوردستان ئەم کوردستانە کەوا بێخودانە ئەم کوردستانە وەک ڕۆڵەیەکی بێباوانە هەتیوی ژێردەستی تورکیا سووریا عێراق و ئێرانە پێم بڵێ کەی ئەم چوارداگیرکەرە لە ئێمەی کورد ئەبن بە بێگانە پێم بڵێ هەر بژی دکتر شەماڵ کامرانی ینی هەلبەست یان گوتنێ دلێ منن وەختی ئەس دڵتەنگێ تشکی دبم بێ ئاوایی دنویسم السوراني يعني حقتنا جيجي ملي هالبستة يا كمين يعني اجي هنا تشت عصام شغله درق جيانا تايا سباس قالك مرة دنيسن ام سباس خدتنا حمو تماشواني ما تجي بخير هاتي وحتى يكشم دني بمن خير وخاشي قالك سباس لا وبخير حميارة قالك